Kublai pi baro syakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Mat kiba kongsan mentah kesni kilong. Yap sangut kinong bela ti doyong babatay bom hakram doyong hasnong thangsko. Nanan polok kem kenja ki pulit ANTF. Jram ram hiar kajingdan ki kena banyakon ya ke eksamen SSLC. Ban Hiaru Menteri PHE ban jurep igi jingtrai ka project NEHU Shillong water supply. Bat mentah ini apai shiki Khubor ki bakambania. Hakani gadur ki bala ring ki de kinong bala. Hakaba pila banyo sngow ya ka jingyam ka jing lenyar ki kurem bar ki khon ki kti jong kinong bala ti doyong. Kadai hadien ka jingja bathai ki bom haka wei ka krem ti doyong haka shnong thangsko ka district East Jylla Hills. Kerkum ke Khubor ke balayo nak katanat pulit jongkan ke distrik laong bah hakani ke jingja hadu bapenmi iya kani ke Khubor laong haka step jongka santarik Rymphang hajar arpon reu kaladon ke jing bethai bom hakilai teli ki kremti doyong hasnong thangsko East Jylla Hills district hakani ke jingja samut kinong belati doyong kilayam but way ulam mensaujur ya ubala penkitno marmar Syasutengah Primary Health Center. देखो रे बाबा यार कुआरी तागुन लागছে সারা মানুষ ভিতরে ব্লাস্টিং মারিয়া আগুন লাগছে ও দেখো মানুষ সারা মরে গেছেন ভিতরে বাসার কথা নাই ও দেখো আগুন লাগিয়া এক আদমিও নাই বাঁচিরা না আর দেখো মানুষে বেঠিনতে জামাইনতে বউয়াইনতে খিলা খান্দিরা ও দেখো ইয়া আল্লাহ ও দেখো সব মানুষ খামো ভিতরে ও দেখো সব আগুন লাগছে ভিডিও কে होता है ना यार नेट में तो छोड़ देना नो सब पे मानছি বাঁচানো সকে চাই না দেখো মানুষ কিলা বাঁচাইতে কত মানুষ হাজার হাজার মানুষ হইবা ভিতরে মানুষের বউ জামাই মানুষ মরি আছে স্যার ভিডিও করলে কিটা হয়েছে ও দেখো আগুন লাগছে কুয়ার উঠাই যাব আমাইছি না সব মানুষ ভিতরে দেখো সব মানুষ ভিতরে আর কোনো যে হইছেন না এগু মানুষ বার হইছেন না Kinong tray berki security guard kanan polok kilabad u Samla Henjan kapa zote arpusan senam kerta ubana Mizoram haba kilalap na kaplajong u arpon saus pahnya pukendai kilo u kenja uni u Samla ularung bansyong bam leer pengat hanan polok marmar kila pentip syaki pulit anti narcotic task force halor kane kejing syam jongki ki pulit ANTF ru kilawan kloilan ban eksamen ya uni u kenja habala toket ya uni u Samla uraya thu ba ulathet ya uni u kenja na yaudo ban utmu banra syam Mizoram ki pulit kidang penlong kijing toket babnya halor kani kakam original sample और डुप्लीकेट sample बनाना है तो original sample आप देखिए ना डुप्लीकेट sample माल खराब होता है अपन डिजिटल अच्छा प्रॉब्लम Ayo.
Exat ngele. Asa fine. Exat ngesen. Ha? Oh. Baro ki Samla puli ki baya khun ki examen SSLC haus nam 8,000 arpun riu ki poi sapu prahajar news pa khandai pulai ngut kat ba haus nam 8,000 arpusan ki long riu pulai hajar riu spa prapu arngut ki jinge pher hapedeng kini ki arsnam kala kenjo shaka khatsan hajar riu spa lai ngut kani ke jing hiar kensan ki Samla ki batho ya ka examen SSLC menta usnam kala bu haka jing leng a man sim bat haka jing mut jing perkhat jong ubabu kular khongjiram unong hikai ke KGP Girls Higher Secondary School Shillong daga mensim ke Bosco khia ubabu kular ula ai jingmut ya ka sarkar Meghalaya ban penlong ka jingwat benia bat jing tokit deki Rymphang halor ka jing hiar jong ki Samla puli ki batho ya ka examen SSLC ula ong kani ka jing duna ki Samla puli ban tho ya ka examen SSLC kalong ka dak ka shin kaban wanra ya ki jing e ki babon ya ki jaj ban riu luom rit ba jong kani ka Jylla ha ki pateng ban wan ula ai jing mudru ya ka sarkar bat ya ki officer ki bapenya ya ka tenat education ban wat ki lat ki lenti ban te lakam ya kani ka jing hiar ki Samla ha ka puli puthi Flashbone mentah yang tinggi media Flashbone do ngasai dan di nong ngap di nong pek di manong kaya jing mentoy mentah yang tinggi coba ngakam kuat mentren kalau kelum lang halor kan ni ka SSSC exam malapan pendok malapan yaj daga Meghalaya Board of School Education and Tura ta kadai ke jing kuat jinga ti ipon ki banungkong ki banga kuat man kren kilom halor kan ni ka exam matric SSLC exam mencem senam hajar pesan bat mentau senam hajar atunti dari compare di jingdon yang ikna kenamba jeng kandidat kalau ya persab nang sekendau yiki kandidat harus senam hajar pesan bat hajar atunti hajar pesan kibiyala gilom hadu Henry pulai hajar Henry spa prapua katum record yang embus nak result kat ba mentah kesenam pada nak record yang embus kanong tang sau prahaja nyau spa kenai pulai ngut kemudian pen jong jingdon gi kena gi biala mentrik mencem senam mentah kalong khatsan hajar Henry spa lai ngut habis nujo ini atlik senam kepen ba mentah senam gi duna palat ikan di biala kemudian hadu khatsan hajar Henry spa lai kamdei gi jinga fair bo mala bangan ya tu fi kini ki komplementar private hasto jongi atau men kidan tang kendian nakaleng komplementar di private ni berabon man kesnem ngidan sanpeu di peu man kesnem kadba menta kesnem pada ngidan tang anmut ki komplementar hang ni hapo mokha senta jongi bat laya tu ru ba hang tai ha government pada ki Shillong won jangka Jaya hang tai ru gidan tang anmut ki komplementar niki sanpeu ni feu Jylla senang ti ingin kri jonga kalong bang lagi duna hadukan ni kesuka kadai ban perkhathi kan ni kumunong hika nya perkhathi kata ba balai giduna ikna hadukan ni kan ni lagi pas lo ru ni ki komplementar lani ki private nrei kinumpas pala kat hadu banduna palaki kandidate kulatu ti kanin mental jingtip jong ipajba jingtip bat kinong hika rubun gi bumtip yegi different categories jong di candidate hapok metrik lani SSLC ti kebenengkong kalong ba kine gi kulalwan ba fintem Menteri Ketenat Public Health Engineering ke Sarkar Jylla Marcus and Marak ulayat hu kikam kila yad bet yad renti bar kajing pentre ya ka New Shillong Water Supply Scheme hakalai tarik Rymphang Menteri ulahiar daladehi
ban pej benya ya kejing pentre ya ke new Shillong water supply scheme. Gula penpau kejing sngongu ya ki kontraktor ki bala shimkia ban pendep ya ke ni ke projek hakapor balamang ban pendep. Habakran cikilat pathai Khubor Menteri ula pentip. Kikam kibayade bat ke civil work kila dep duna ya kalai 4% bat ke jingmang ban thi de kitiar kitar kom ki pipe ki pom bat ki wede ki machine kala kot duna khandai 4%. Menteri ula yathu kidau bakani ke projek sam syakatha New Shillong Township ka Slam namar ke jing ban yo jaka. Ula ongru baki officer katanat PHE kila kit kia wat lada kala shimpor hadu shisnam ban yo jaka tang ban shna ya kadam na kabenta kani ke project. Ula yathu kani ke project sam di kan syakriya ki pat ba jokathan New Shillong Township bat ikilai pu artli kishnong ki badon hakani kathan. Inspections for New Shillong Water Supply Scheme project yesterday. I went to the dam site. I'm very pleased to say that the work is progressing very well, and I hope it will be able to complete as per the stipulated time. The civil works completion is at 30%, and procurement of pipes, pumps, machineries, etc. is at 90%. There was little delay because of land issues there, so our officials have gone for a negotiations which took almost a year, and there was issues of dam site also. We have to ship the dam site for the second selection site, which is the present construction site. So therefore it took almost a year with regard to negotiations for land, etc. And construction of road towards the dam site is very challenging. It's a steep gorge kind of a location there. So therefore, the construction of road was also taking some time. But now, road has reached till the point, till the dam site, and construction is going full swing. Almost the foundation part is completing. Cutting of the digging of the earth, clearing of the earth for necessary construction for the dam is almost done. Within next 10 days, we'll be able to start the construction of dam. So therefore, we are hoping that within this working season, to a certain extent, the dam will be able to complete. At present, I don't have the figure here with me, but then our target is very certain that 2 years was given, so 1 year to already spend in negotiating with the land issues and all and other challenges, so 1 year is left. We'll have to extend the time. So therefore, but the company is going all out. They are working 16, 7, 18 hours a day. Badaki tugi Khubor ngilapoi shikabakut tarhadu bangindaya syambiang kublai shibon.